A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Usiku leo ngamina majambili yani hansi vanu. Imade handani niambao de yasuana yuhej imande yabili de ma opposition juzi waka Komori wambie wandukana wandu aduboma bareni pia watandwe pia jinde la wiyo naifanya. Alafu ngamchendo nambe ni aho wana yonge muhimu shale woizo namba wana baha namba wana telefoni ngo na problem kwa mtushinda na jere ba alafu elewo sujet lo muhimu de hedge yende temu handani temu ya bilinde hema position wala kaparani wagaji zimoroni wambe ngwando ambe amferi inu ya he jamaore musonda fanya zindwa jina ngenje nambe za howana bayango muhimu isije howana maana mimza za howana shabanga rinjabo arumwe dini rangu. A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadhuha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كظى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isufia mwando ya leo ngamwalezo wanawashi aswana heja kadwabili njenji ya armwe siasa bami mzadena zaya ranzari endele nti ila endele usoni shanga mjar mwezi ni rangu bangi muhimu. Mwezi unu ngasalma mwezi mtukufu mwezi wa heji ikao hani ya parwa ni mtume Ibrahima ngujondia hiyo ini ya tuparwa bangi atoe mapesa yika na henda heji inu ijaha nrogo hindini inu mtume Ibrahima undi mwanzani mhu wa Mwenyezi Mungu ikao Mwenyezi Mungu hamwambia endare wadhana ya rumizo wandu inu kaure wadhana haini uloe haini ujoishia ungu jojo haijambani fanya mbatore Allahu akbar arumiza Allahu akbar yodi atsongeza ukana bakira mdu kajazalwa sheke wadhana ya mtume Ibrahima wishia ungu johenda Mwenyezi Mungu aujandia yambakana wishe wadhana ngojo kona mapesa kuna henda no ajohenda mdu katina toma kamiro henda baba la heji nafanya ila ikubaliwa akaja kubaliwa hizo za Mungu reheji retsumu oreswala izo sizo katunga njembe boni ngabondo ngozinji za njembe boni rani izo ngizo buhari ngizo elemanja bamri atifanye shamda sido konde kamda fanya izo abondo ndombe boni ba sidwaze kana irohombi no shirki Mwenyezi Mungu na ndizo ndongozi lwa mwe dunia leo wandu pia ushirki elimu mrangamize mwananya dukatwanza yaone mwananya wandu angamizane mali wandu yandia mndu abade mwana nyamndu mndu azalwa naye simahule mane mhulo kana urisi mndondongo katina ndio yashitaha nawe katwanza yavumbulwa katwanza mapesa katwanza shemwa na nyumo wondi ambiwa ho handani vizona arwa mtume Yusuf iyo karnaambiwa ni Muislamu asomwe histoire shama na banga mdensi hizo pia nieleze kwa na hedge yanzo mndu atume mapesa ya halali ya hahe mndi atirenge mapesa ya wandu mndu atsatsaza mndu atula shuromani mrendi ya hedge hamndu ambakana ngamwendo kati jamjo liba yamba kangu tuka wasilindo au yanda minu yangu akamdu yafanya ikamdungu joshinda ikamdu kana ushinda inketi force amandi anda kan oblige ni ifanye no ngojo ifanya hizo nafasi zao na kamgo hahumbia hizo ngo pia Mwenyezi Mungu. Alafu hizo nanzo nieleze armwe hedge handani ngaranzo hani mruendo hula ya samihe mwananya hani ya mrenda nai risamhilane rirahateze miyo za hatu renti zero hombi nezeniambi ngartongo ujwara mbartumu mali ngarafanya heji na balate mwana manja mlaha kanga mwendo
ntuta yazijua mjomba wangu katuzijua mwanamma wangu katuzijua na rohombi na niambi ende hata ukati mrungu ambe mwana nyakana huendo heji ende ambe la biwambi izo mparoishia ranguri umba ya dunia ya leo ngono njanzo rikane malezi mema reshele Mwenyezi Mungu kahunu nziaribirao karjamba kangartojoka malaika bakarjamba daika rumba wanadamu na mwanadamu mbina njema yabuka na parojoka mwandongo njema toka do swali no ambudu Mwenyezi Mungu aonde malaika shasisi karjatolo nyongo ja mtume sallallahu alaihi wasallam alakabanga mjwar mwe heji andanira mbilokana watawaswa bil haq watawaswa bisabr yedi ndo handani yeni arakabidiri ibadi yatawaswa bil haq watawaswa bisabr Mwenyezi Mungu atidarambia oui c'est le commandement mutuellement la vérité et qui se recommande l'endurance arumeshizungu sharmweshi ngazja ndio watawaswa bil haq watawaswa bisabr yedi sharam halafu rambilwa tena watawanu alal birri wattaqwa wala tawanu alal ithmi wal udwan anzurikani takwa ngaranzurikani mweze kweli ngaranzurikani usubirifu haya yeheji yinu bora tumaze maliza hatu rambanga rendao ngenga rutendo rendao ngatawe ni yarangu ngaretawe nia handani asiwendo heji yeni ando hindini ngamudu nafanya ibada inguzunta insanu ya hosidamu Mwenyezi Mungu yarumbia rifani sha risidiwa zukana hani ulona dene na dibedene hani ya mwananya ya msamihi hani ulona problemu na mwananya na msamihi hani mndu na lahe ekangwa una wana utaimba ndu wahentize ekangwa na mzazaho umhentiza sujuda kama vutama ya urema pesa la pia ndo heji wenda hula mzazaho ngena nzaya mwana ngena nzaya ulangena nzaya utieni yakana hani mbaindu wakaniyo na hani wakanishwe zamana uyantiza Mwenyezi Mungu maana mjoto wa hadithi ya mfano ngabo mri yakoenda heji bai hamba ukaya walunga mwanzo nendo heji sha amtamru ya jane kelentizo wana tujonga mwantizo ndovi na mimi kanga mwendo heji seji na kohenda pia mgu ya njeli ya kanga mwendo mihomba kana idhamana huwa na hangu tuhansi za Mwenyezi Mungu ya boda yani para hiyo Mwenyezi Mungu idhamana hao Mungu hani sijoni hunda hiyo Mwenyezi Mungu bainga mri ya kohenda ba yebona ufanyaje uhansi zo wanaho uhansi wao chonda ni ujwa hende minga mwanzo mndu ya hansi zo ni akalanzi zo wana tako haka atahamndu Lyon idakalenzi zo wana Marseille mwananya baingo heji raka jaja ula mwananya hafu gyawe vamana hansi zandobi eselando bidonde vamana bako ula yambanda kalenzi zo wana hafu izo ndizo nazona beka hani ndongo zifanya wao na amini Mwenyezi Mungu na hani ndongo lifanya wao na jitakalishe Mwenyezi Mungu hani ndongo mliyafanya mnajitakalishe Mwenyezi Mungu ndasi doji swali ti hanza mali haku atulanza ndongoka zindongo zinu ikazifanya jau yaboja amini Mungu haya kada vili janzao kamrugondo hula mria jokana janzoka ni mapesa ya haho ya halali tena mapesa ya halali na ule osekelo mduge na mwana bakana ngamuwe oheji no izo ndabo ndwambie mwana ukana wewe wanzo unibe oheji yabona ridungane ngojofanye heji yao nge ujoni nifanye ya hangu umwe mapesa aho ujifanyilia maana inu dene yeheji inu ngwa mwengozi nsani ya usilambo inu ngwa farudhi ini ajailiwa yabonge anzao ye mapesa ula ujoka hubeha ikebahe hende shakana ujwa usindiza bayabo ngwa maile mbeziwa kuna ujwa na toto example nduyilwa ngamuyilwa ndamine mwana Swahili ni mndu mzima ngeba niwe mwanangu tabanga mudi bwede ngewewe ifikiri yose ni Mwenyezi Mungu yongo joka uswamilwa baho buko yodeni libe ya haho nge libe ya hangu bendi ya lazimu teleza heli yabo kabidirele wana ore wasuli hula ndrumme wao andwa ume wao ngwatawe ni ya hao wandwa meta mamdu mshesisi ngasina ndongo zinji
difference na mrume mana mimi nsu amba mifundi banga we Abdurrahmani Haji ola ikoni ngwelezo ndo jarasa ngabo mafundi pia ngo yabo ngwaje sawa kabasi fundi tsoeleza sha mimi ngamwambo ata ino experience na yenshi nizijuwao tikado nzima tikado mbili tikado ndaro yabunga mina experience zinji jatengeza na ujuzi alhamdulillah rabbil alamin allahumma ma asbah bi ni'matin aw bi ahadin min alikik faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal shukr ngamshukuru Mwenyezi Mungu izo yanrenda katina yatunrenda katina yatijon renda ngamwelezwa abaharma ndume katina ndongo zinji ndume uongo tobaleze nkanzu zane bezango zae yakanene mbahiramu iramu ngo jojwa hula moroni iramu ngo jojwa hula wa aeroport onjar manvio riteni ya sonzi ramana mshinga tawni yasha ekalpashia riteni ya ngarenda mana sisi ma invite sisi shinga jemba bandi sisi wandura lalikuwa ni Mwenyezi Mungu lalikuwa ni Mwenyezi Mungu yabo lazimu rirumize labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak sha mwanamme evoya hende koka haju sisi wanawashe mavoya hatu yoka hambwani eke dotende mavoya huwa nao mebade Muhammad mebukumi na jikwani malaba kamizi junongola lejilo tsotomine shanga mjokana muislamu mwanamme nda kwa bidi ahezeleji shatila mimrumishi haya rijua rende hula ripashia mwanamme ngwabenza ngujuo ukana dezembili zila timbasi lipo tipandongo utoka yonzi ekanga tendo rende Madina ngarendo Madina mwanamshenga tutvaze ngoza hatu pia hani kulela ngonga tutuvaya karjazilo kali jwanga rendo Madina ngajote dene Madina renda Madina hiyo keti almwa heji shairo ngandora fanye ngandora one ngandora raone zemoni manga ngandora raone msiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ngandora one maislamu zembade wakaufanya ngalfanya shaila keti almwa heji swafi ila manarenda oda renda kabula batunga tendo rangu renda msiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu kali roha yabo desairu joka jua ritienia randikana ngarendo ra ramud yabo karija ngarenda mumsiri wa Mtume mgaibenza manaido ilo muhimu de rawa ya Mtume ale ondoko ida jao maba avec les technologies arandu ngarengo rendez-vous sur Nizak wandu anzihe wandu asudi hula wandu wafanyo mrondo wandu ngaenda sondo wasubuhi sondo butase kuna soso njoo enda jao mana yo wakati ya hera uwa yo wakati ngabakati ko bulwa ngabakati ko balwa yabo kuna so jonda almwe raula bali ngwanzo wende no yo ala buyanzo bulwa prele Aisha au ibulwa wasubuhi wandu wenda almwe raula ya Mtume sallallahu alaihi wasallam andodo wone raula wanaume wo bulwa wanjasha si wanawashe no sisoko dingoni chao kanga rinjarmo msiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam abanga jusum hon wadrat assalamu alaikum ayuhan nabii wa rahmatullahi wa barakatuh As-salatu alaina ya sayyidina Rasulullah wa salatu wa salamu alayka ya nabiyallah as-salatu wa salamu alayka ya khayra khalqillah as-salatu wa salamu alayka ya man arsaluhu Allahu rahmatan lil alamin ngarambai majina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam azisifaza yani kwa ni Mwenyezi Mungu as-salatu wa salamu alayka ya sayyidina al-mursalin wa khataman nabiyyin wa imam al-muttaqin wa qaidal muril muhajidin assalamu alayka ya man asfahu Allahu bikaulin wa innaka la'ala khuluqin azim wa bil mu'minina raufur rahim assalamu alayka wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi baitika at-tayyibin at-tahirin assalamu alayka wa ala azwajika at-tahirin wa ummahatil mu'minin assalamu alayka wa ala ashabi ajma'in kama ngoja shinda yambe hizo pia kuna ushinda assalamu alayka rasulullah yoitosh ngabo Abubakar nge yawe koti yahe tena mujuso mhono ngabo do wala wanzani wa hef malibu na mfani na wala Abubakar wala pia ngwa uyabo ojojo juso mhono turatini mji yabo majina ngabo nomsiri wa hudi reruha yabo ngarenda utena almwe mahaburi wala maislamu wala ngayo hizo parce que hizo pia hizo visite fanya des visites za hizo monima za maislamu
ngarando wala Hamza na wala wakawane kodo wakanila wa yabo afa yabo rasuli yabo wafuado yabo aba hale mrado nda isomedi wa shaba hata mjohenda yediwa itokazi wa jao woni asoma yunguto johima yediwa yamba hindi assalamu alayka ahla dayani minal mu'minina wal muslimina wa inna insha Allah bikum lahakuna nas'alullahu lana wa lakumul afina yediwa yenga gebarikiwa wafualo yabo pia maislamu wazishwa manabo wasishwa vanhu vadzima jao wachilwajo wahansi wa yabo haya rero hayabo ngarendo omsiri wakuba ajo swali rakambili yabo roha yabo ngarendo vanhu zintederi lao zinu kajaha Maka kajaha Jida kajaha mahala sha zinu zihea Madina ngajoda raone marchand de wakouza entede uka yabo ngamjoda mwaboni yabo sazisa wado safanya monima ekarundu bahati ribaki yo insomeni idona juma riswali juma yabo ina thawabu maneze swala mdoko swali arwo msiri wa mtume sallallahu alaihi wasallam izo swala ikao tidani msiri ujoka shido iparise yo la yo arwo msiri wa mtume sallallahu alaihi wasallam na msiri wa alharamu no msiri wa Jerusalem de misiri yo miraro yo dezenza thawabu zinjira ni misiri pia riwa duniani izo zondaro haya miroro hayabo iselanga rinjao Maka wenda Maka balanga rafanye umra na bala sala ka urwa tenia inisamda fanya haji fotenia ya umra utiene nia ya haji ngala fanya umra yo umra ununga ratoka ufanyaje ronjia hula si wanawashe sina problem za hatuka Mwenyezi Mungu halifanyilia si wanawashe sina reglo hizi yaboka wakati na wasuli hula tijoni kandu conseil na mlele dalao mzi atamtimizi zi haja za hanyu zize yiseles je normal ahindi na bahe luzonjwe les en détail pardon mwanamshi ina regle yaboka ze regle zao zija kuna hinda wafanya umra sawa no wantu bujoka ansi ulone ze regle zao wala tuna ze regle ndo wafanya umra watimizi wajezao wewe ngojoka ansi atakausa uyele raka na nafasi ramu jendo bwarafa ndo afanye umra wao mwanamume bose awanka general ramwanamera mwanamshi mriatipwe mruna de mafu anzo pwe mafu yaho rangu hale umema puzi ramrumera mrumshe ya mema puzi watikia tapuzi wazungoni yabonga mjwani banu bwa hapuzi ramrumera mrumshe ngamjua tipaka ndo detail andwa yele watienia babaila oloteli weshele paske yo malandwa kwenda bomika wandwa ko tenia ngwenda afanya umra wana bobo kaja za dunia hata mtwami ni kama ngina nafasi ya unjahula mdado ambangu yelo mtuna kama ngabo nafasi ya mdunjendi ya yele no yabo yele rango oloteli utehiramu yaho utienia ngarafanya umra mujabo mika wanungwa yelo yabo wandu atienia yabo wandu watawaza yabo wandu waswali haya ziruhanga lenza tu wala haramu rafanye umra ngarfanya witawafu yo ngarfanya uturu mfukare ize turu mfukare yizo abana wakati de bala bulwe noir no umlango mraju somo no droite bismillah Allahu akbar bismillah kadonzima bismillah Allahu akbar wala ngarfanya weturu yeturu ila kututwenda jama mbufanya sport bahi yeturu ila wala ngabo mafundi ngwajoka na shio hauwewe kausomo hau ngamjoka na grupu wa mruva la imamu haufundi hamrujuo ya dosoma kakuja soma ngono wado soma zedua waodunga wewe uto asusoma uto ujua no ateni abango wendo tudomba ni njema za duniani tudomba hani njema wombele umati wombele omji wombele zenti wombele malaho wombele wana wombele hani ndo njema wajwanza zihundo tombelwa nanyo Mwenyezi Mungu yojua iluha pia wasoma ngwajoka mweze dua surtunga bodi watenu kayomdu kanzo iransi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yenga nzo yambi ruwa yabo rafanye sai ula swafa al marwa
karija hula mwe ndeka fanya sai yori su ifanya Safa wal Marwa ngari fanya yabo busi ngamjo busi ngabandukao ngwajwao ngaboneze dua za hazo zondoko izamba وانرجع الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ومثمر فلا جناح عليه إن يتطوف بهما ومن تطع خيرا فإن الله شاكر عليم يلا بلا الصفا والمروة alafu andungwa bauso hula likamba ngwa ibenza wanafanya ituru maana hiyo tena wanafanya ituru umfukare Safa al-Marwa wanaume ikandu ajaboka ni ahendangu wajoni atenda mjwaeleza boka ma wanawa mpulo mstiri wa ver baikandu wendi hata wasudi balarmwe verila wanaume wao wenda mbiyomba bijao waumeseka balangu au namvu ibeleza barindi ila sunna paske mtume sallallahu alaihi wasallam akatondoka wanenkodo wamba wanaume ukana ikamjabala mtifanyia mabala nyinyi kamtina mvu na wanise kanga nyina mvu sala wala maambiwa mwana wala wandu waona mvurti wa gabili afu mdu ufanya mdenda mbio ufanya shasi wanawashe si utoenda normal maana sisi ngaronesa example ya Hajara wanada bo Hajara yakakazo mdu ya hemaji ya Ismail da hulendo mrani hiyo Safa wal Marwa yekarija balangaramba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd alangar fanya weturu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabir walhamdulillahi kathir wa subhanallahil azim wa bihamdihi alkarim wa bukratan wa asila wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylu tawila la ilaha illa Allah wahdahu anjaza andahu wa nasara amdahu wa samal azab hada la shay'an qablahu wa la ba'dahu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu da'iman la yamutu ولا يفوت أبدا بيد الخير وإله المسير وهو على كل شيء قدير رب اغفر لي وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا تعلم إنك أنت الله العز الكريم ربنا نجنا nari bisalimina edua yonjo injihaku yodar meturu yonga nzoka mdunge na shiyo hakamdungu juo amjoka izole zedua manase turu yo turu mfukari yabani turu yabo toujours de helio الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله وتوجه تشورا وامشدون بزدوا نمشدون بزدوا بابا لا بنا مشدون بزدوا نمشدون بزدوا نمشدون بزدوا ata ndo atimize afukare ndo jahi ndo da mibano ndo ndo mbadua kando satimize wa mibala mtume Ibrahim akadonda yepwale bwenda iwahe alkamba uko hali wandodonda bata ujiwa shaba bwabalwa ndukatsuona wamjoima yabo mbauso tujuru ya kamba rabbana takabbal minna wa afina wa anfana wa ala ta'atika wa shukrika wa inna wa ala ghayrika la takinna wa ala al-imani wal islam kamili jamian wa tawaffana wa anta radin anna allahumma arhamni bitarki al-ma'asi abadan ma abkaitani warhamni an atukallafa ما لا يغني وارزقني وحسن نظري فيما يرضيك إني عني يا أرحم الراحمين hani dua ndo aomba andu tuombe umati pia nduka ombo dua za hewa ichi andu ombeze dua zile andu atimizi bala aya andu satimizi omdo aboe omra usawisa ndo ayele wanaume wafanyaze kokoraze za hawo wahisa wanawashe mruja poemba nyile jao mruja poensa kutupa zingile pia si wanashe supo na nyile jao mbabi jao wala bai usartimiz ndio hula nderiele cha kuna urumia sabuni nukaundo kuna utia marashi kuna utahindo ndio yele uhisa abo umra uhisa haya jawaba hangal dinda heji mandari wale wara heji tena ngarkensio hata wakati wa heji hija ngabo konda huduma godoro abala jonde wa arafa ngabo kwema godoro ngako wa arafa gamina swala tano nanzoni mwambie ni muhimu ngabo wandu ikao mrujo wenda ula heji nemruka heji bomza eba ngurambiyo wamba mrujo wenda heji nemruka heji mrujo wamba ngodo heji nemruka heji aske mruka tu asuli wa arafa na heji yonga nzomri wa asuli wa arafa ani sawa tu asuli wa arafa yaboraha kuja heji
yandu kwa tuwa suliji swango fanywa nkisita swango kwa mwade na babake ngwa mwade ngojorengwa ubewa undo uheji kangwa mwade paske bala ngo wazwa mhaji wazwa mhaji ulipitali ngwa buda undo uheji she problemu hindi walo wenji wako huja hula Arafa magari wala wandu waloleza ranturu hula halafu waloleza ranturu hula kwa tujwa zenzia junku ngwako hula wa turne hata na bade heji ngotsongoka sukuzima ndo wadhuri bala wandu akansi bala ati adhuri hicho ndo swalize rakambili izera kambili zo wadhuri wezo lansuri wandu ahisa ndo akansa wambweze jwata wandu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ani mrulona dua yahi akansa wasomono mbata imari bianjia lazima wandu wakite edie maana hiyo mala wa desert nduvu mbona wandu roha pia wandu enza Muzdalifa ndo dabaki Muzdalifa walala yabo ngabakoro ndali bora ngo Muzdalifa wakanayo ma wajoka enda Jamarati ndo wafue Jamarati wandu wajua yabo wandu ende Mina wandu wajua ndo swale hivi ekandwa sandwa swale ngabakojwa nango sikila huyo ngabo group wa kwanza wende botasi ndo afuelebwe ngabo akosa maka wambango ndo swale hizi maka ngabo maana yoti hule bata mitikatsede mindu rangu Mina au Jamarati hata makae Mina shanga wandu kangwa wajeni ngwa wahala ngwajopa cha taxi ngabo kata mukasubuturu wa maana yo mdutawa yo mala desert na ndio bale mazetoni wako kaya ndio banu waumba tambari ndo mjini hao daiyo daula Mina halafu ekaundu wende bala ndo afuelebwe Jamarati siku handani ndo abali Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi wa bukratan wa asila ndo ado hinda fanye takbiru ama mtume sallallahu alaihi wasallam wandu wasuli bala Jamarati zestiri ngizondaru na mjambeshinga zisezi simaziraru barando kufualebwe ngujusole ngurengolebwe wamba bismillah Allahu akbar kado nzima kutufanya kado mbili nitole makado nzima ziema yala pia yalanga kontabilize wao ni Mwenyezi Mungu yekamdu katushinda ya henda ngujwa uruma mundu sheka mdu ngodi aufulelebwe na telerangu yajifulie la hahe ya huzi sele zine la aho ni la mzata tele zina la papie ambaye nationalite dele zina lidojoka balondo soni mwa Mwenyezi Mungu mzazaho ya ukaza ilonde lijovumbulwa bala sautoka ufwalebwe kautenia unika mndu ngoda ufule manaka ndawo wawe ya Mwenyezi Mungu sangu joka ona ndawo wawe shaka ngurumo mundu mnikele zina miuparwa minati wa usena halifa zalwani mndu fulani binti fulani yani vulizelebwe hata zensundaru kati junu kanti na ushinda mwanamshe kange na farudhi ngutu jwangu afuelebwe yoti problem wanu tojojua kuna ujwanda walkamba wanda waswali sha ufuelebwe ngutu jwangu afuelebwe Jamarati zensundaru na balango wana reglu yoti problem hata harma mdu mzadi mwanamme ngujujwa uruma mndu ndi hufulelebwe kamnge mndu mduhazi katushinda halemewa katina ya shindao hau ajundukana lejua manele jua la yolokali lejua la wenda Jamarati yonga wakoba la mavulinga wakoka za kasketi ngono omndu enda hiyo na yote na yo mndu tawa maneze sortingi zo zinji wonjiango umwinji womjingo umwinji ngojenda Jamarati ngochotawa Mbaswe fikirika mdayo wanusota wa maka au majina nana Jamarati yo mdutawa ngamwambioni mizujuo ngamoshela wesu kuila wakawafanywaye buskulado ula Jamarati mimi nizambo mimi sika yabo yo alando dofanya ale na va et vient halafu ulangu urendao nsoshanga ya pourquoi le wobo kamido ndanadi iluza barindi lo ondu alo waswar ma va et vient shando enzia ilonzima ondu abaliliwa dande saile baya la kaujia ndo aifieba la pia umuhawu yonda bo Jamarati ngabo konda hula waturne ngabo ascenseur ngabo escalier ngabo zenziangi zo zinji jonkrishani ke Jamarati ka kuzijika ngami Jamarati ngabo skala na fuelebo ngami hula ngo hula kujaniona nja huona halafu wandu wali wafuelebo wandu akawa wareje baba mweze hema izehema abazema za wandu waume ngabo zema za mndu washi ekamda dungana ne mndu mahahe
ndume na mrumshe ndume ngojo karmwe hema hahe mrumshe ngojo karmwe hema hahe sha kinausongeza kana yabo kangwa nzomba hindule haungwa umwaje haungwa na ndongo wanzo muzise ka kuna ucho mrongoza ngojo mrongoza sha kuna unjani mweze hema gojo himo bonze urume mwana mshewambe murume mwana mme ulo bonze bala mjwa kana ndani parle mrumangu vanu bami na ndongo nanzoni mwabie yabondo bonzo la kuruni shachidari mweze hema mrume kangwa nzorongoze mrumshaya angwa nzorongoze mzadzahi ikabala mzadzahi yabongo jwa jabami amjoto example ngabu mwana mbe doktor wa kamili habala mzadzahi mzadzahi kamrumbuwa azikataka ushini na mime devoir yangu ndongo indabala maka ani wakati dosaidio ndo maduhazi ramwana mme ramwana mshi anisa naendala soshia da usondwa kwa ndo jipengwa njwao kwa mwinati mbaba mwinati njomba mwinati wandu wao pia miso arenga rasulima kama misonda mbaba na mjomba na koko tifanya mala koko hangu mimi nambalia tifanya mala mzaza hangu mimi nambalia tifanya mala mjomba hangu mimi nambalia tifanya mala mbaba hangu nambali tisaidia wala wandu watujoshinda wala waenda maana wala magidi wala magidi kwa naushinda ngono kwa naushinda shera dia Najma que je suis en direct là il m'appelle dia Najma wala magidi kwa naushinda watundu wangu wala pia watunde waangalie alafu rasiana hindi Sherazade Sherazade s'il te plaît appelle Najma tu dis que maman est en direct wana watu parambia bona mimi nsirenga Shera d'accord OK bas alafu usiana kana nenda bala mwanamume ula maskini mzazengi mwale katushinda miufanya abo mimichirengola mzaze sikanaye chidomtunda wala mwanae yehija mzazenga nzwale shaula fulani nganzalo mbano fulani mzazengu deblock mwanae ngu deblock ndertsa shaula jarnike mwana yabo ngwa ibenza mndu hazi utoshinda na malama ndaula mndu amwakipe mndu yamwangalie mndu yamfanye toileti mndu yamfanye zanongo pia imbabi alhamdulillah ndete mzaze ula maskini hamba anombelewa ni zaya dua njema banguna bariki ya zawe mwana woyi ngutambio no misile na mzaya ngutambio asibabu ndami ndajolandi solila kemze mwana woyi ngutambio tabo mzambani mimi tizolani mzaze shamza zangu miti mji yabani mzaze bana mzaze hangu lo hunu wo mzaze hangu imwana mahangu ya hubale uja hunu kana uja unjia hunu imwana mahangu ngarumwe hema kana uja jaya hangalie hunu mimi lazima niangalie mi mwanamshe hamadawe bomzaze yeye lisikofanyisha mwanamume bahe yangalie mwanamume harweze hema za wanaume ribaki hula harweze hema za hatu hataritimizi zensundaru iho ngabo malanda mshanani mana izo nyumba kao zo waha vite fait am tantu stongoka ziwa ba juste ce période ya periodi ya HH ngabanu wawele yabo muyelo uwo nomshananiwe yabona mjoka wo mrondo hani mundu yanzo ende bala ngeno ndo mshanani ndo dafanyeze haja zao ndo aja kensa mweze hema ndo aswadia mweze hema zila hata zinsundaru ndo ajenda jamara ndo folebwe jamarati ndo ahise kando aroha jamarati yabo abantu ndo maka ndo afanye tawafu yabo ndo afanye tawafu na tawafu ngizo namwambia afanye tawafu wala rihisa wala sariheji rihisa iheji hatu hisa mana sarende alafu rende jamarat rende muzdalifa rende arafa rende mina yewa ngaya wekarsar rohobanu yabo pia rende jamarati rende imupia yabo nsidiwa zambe kai jabo lafanye tawafu ngarfanya tawafu ngarjoba la makamu Ibrahim gamjo wona bisamna le foto banu gamjo wona le foto la makamu Ibrahim alwa madhahabu apres mindu ya mtume Ibrahim ngiyo yabo mindu mili
ngamjona ngyo yabo yamngari modi ngoni sha imagine wandu ndo wafanya haji yabo dunia nje kwa inji hata nabo mwanamshe kutonza uko usoni ganzo anao medo ako usoni yabo ngujo sambaba hanu bala uhime ufanyeze raka mbili za makamu Ibrahima ufanyeze raka mbili za bala usome dua ngwa benza Allahumma innaka ta'lam sirran wa laniyati fakbalu ma'adhirati wa ta'lam hajjati wa antini su'ali wa ta'lam ma fi nafsi fanfil li dhunubi Allahumma inni nas'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadikan hatta ta'lam annahu la yasibu illa ma katabtu li ridwan minka bima qasamtu li anta waliyi fi dunya wal akhirati wa tawaffani musliman walikni biswalihin yabonga wandu kawo kwa na ushinda wasomeze dua hizo pia shangabo sisi kao rishinda rizisomwe eka rendabo balezi biswalin Allahumma la tadallana fi makamina hadha dhanban ila farata wala hamman ila farajta wala hajjatan ila qadaitaha wa sartaha fayasirri umurana washru sudurana wa nawwiru qulubana wa hatimu biswalihati amalana Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimina walhikna biswalihina ayra hazaya wala maftun yokausa uswalize raka mbili ngutowe dua hiyo uhisabala ngodwanwe zamzam walunga ndo anwe maji zamzam shanga bala hajara yakau baja zamzam yakadoroha uko watilo amna indini abo ngo imoni mangi yabo ngabalele sao shatu juru walekeziwa yabo ngarjabo lambe agwa ngoswali raka mbili ngabako swali raka mbili ngabako avamanta rabila ila ila anta laktani wa ana abduka wa ana ala dadka mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abula kabinimatika la ya'bu bi dhanbi fa'fir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma inni as'aluka min khayri ma sa'alaka amduka salihuna wa a'udhu bika min sharri ma sta'adhaka minhu ibaduka salihun Allahumma bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya tahhir qulubana min kulli wasfin yubaghiduna an mushahadati wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jama'ati wa shauki ila likaika ya dhal jalali wal ikram Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wastamal bi ta'atika bidani wa halisni min al fitani sirri washghil bil intibari fikri wakini sharra wasiwas الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له عليه سلطان ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار yongarjo yamba yabo alafu ngarengawe maji zamzam rengawe maji zamzam ngarenwao bismillahir rahmanir rahim Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasa'an wa shifaan wa min kulli da'in wa sakami bi rahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim nduhanu yabo isaila rihisa ritimiziza ngoza sha ngamanzo nendeze mbabu wandu washe bano aba kabo mrumushe ze farudhi zaho zedezi hujili ya wakati kawe sariheji rihisa sha raku jeda fanye tawafu liandai jeda tawafu amba au revoir Mwenyezi Mungu manzani watu para ujao ngarendo zatu lazima rula yawe saila mdumishe kangwa na zeregri raku jafanye tawafu liandai yo ufanya ne wakati wa hanyu wa urenge voli usauja ilazimu rohi na raku jai lazim kudizaho wanda fanye tawafu liandai mana mdume ngojojua paske mdume badekange mwadi sharegli kena mzia badeka hatawa mutotsawa sharegli kena mzia shamdu mshengu jozi na kuna uchawendawo wal haram nangwa una farudhi ngojuko fanya ngojodunge voli wendezaho hema pesa wayatoa yala pia udunge grupu ngojobaki utimizi hata uyele ngojuko baki dauna ndo oloteri na ulibi pact na grupu na wandu na loteri dobi joka usurvey dobi joka angali ujobaki dauna ndo
ngojo kaula hinde saila kola saudi sido bangodo za zingo zila zile hujiri ya dernière minute rawe fanye tawafu ladai na ikamla fanye tawafu ladai wala kufanya mduka jubaki kwa na jubaki wa hulinde impossible il faut quitter le lieu, il faut quitter haraka samla Mwenyezi Mungu mabanga modozani na mrohe kabati za kabati droit ya mrukansi hula kamra sala mime kamra la hoda oni hangwa bango doza ende areje tena hai weka chamba ngodo zahe ngefadhali kama Mwenyezi Mungu kuna uju saula Mwenyezi Mungu haupara sawaende labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak usaujibu ya peli ya Mwenyezi Mungu usate na onde humlaha yabo kuna uju ukanti yakwendeza wajoba kidora hawa tutimizi halafu na mwanamshe mwana zefaruliza kujawi wafanya swangu ko perdant total parce que quand tieni amba kananga mdungo wala groupe yabongo oblige ureje tena parce que ilango de bezoni parce que kujatimizi il faut ureje ndo afanye swangu baki ujidobre hata ujota bien rwajina utaile kweli ujota hebendwa jina tena ubaki ufanye tafulia dai utae grupu kangojo wandu kangojo mundu ujo urenga charge hata ujo ufanye ngondeza shabale be yaho isaila wali me grupu yaho bala isaende anvyo kwa doku bala anvyo ngojo kwa deza kananja fanye tawafu no watia nombre ngampasha le 5 il faut les 5 upashi kuna uju mimi wa mizikazi ni hundu miuzambo iso improve ndo kuna mbao zinu pia c'est avec l'expérience ngojo namria soma asha kuna shida mweleza na madeni mweleza oni parce que kwa jayensh experience mimi tiyensh tikaufanya tikaenda loteli jida nirenge loteli nilale iho nibaki iho nirengwa bia na wala hebia kangwa jokiri wan charge bana dara wambia ze problems anunda wono wakangwa jokiri wan ndenge en charge nibaki hula nidunge voli abili nienjeze na mapesa ya saa tena c'est comme ça izo ndongo kao kamnambi wanu wandupi wangutonokana kairi nje banu niambie wandu washe hamanda mibana mjenda taneleze shizungu parce que wana hangu wana hatura wazaya hunu wako tuelewe shingazi ja ngono sha ngabondo nabakana fanye shingazi ja rangu bamfanye shingazi ja me après ngamjanje nifanye shizungu nielezo wana hatu yezenongo zinu pia eheli yaswana zenongo za heji parce que duniani hunu nungaribirao marabo mashughuli jao iyo pia mafiti bwanama zinu pia ngasar mwanzi ngaribirao court séjour singarambo kana mina mahajana ila sunu Mwenyezi Mungu même demi journée ke jatim ngeke bakta kamru hafunda tunamba kango kuna jua unika deuxième seconde de chance na rejena de na wambuju c'est trop tard baina profiter aba na profite aba saa inujoka na fedha kaja iliwa ni Mwenyezi Mungu yatieni ya yambenga mwanzo njenende na mrie henda mruna wasuli wa Arafa banga wahenda watu wasuli wende hula wazini wa hata ndo heji ngoju kada heji nda hubitsen ko kabata Arafa ya pili wakati mzima esayo nzima elerayo nzima dhuhuri nzima ba urateba la pakali ya mwahani tena kuna reje iwende amtobe kabana hai ndatangwa kada heji au raha kutujwa kangu joka waswili wako na waswili kutujwa kangu waswili wa Arafa wako na waswili wa Arafa ndongo sindiyo na mrie henda nafanya ibada ijo kubaliwa ikamgu abenze banga bo wenji wato waswili na bongo aliba mapesa ngwa bongo endao ngabo mimi tiparorondwa mibango kadonraro na mwisona kanungwa na minao tirondwa mapesa ya mbango tiabali ya tejwa dando bando tile tuzise munisa be mapesa 5 bomba unibe bona ulemba majako kaninwe unifanye place bona rode mapesa ya nupi amba ya sha yoti hangu kutishi yoti hao yao ya ndonga nukabala ujarende izo pia preuve za Mwenyezi Mungu izo preuve za Mwenyezi Mungu yoti ya rondo wa mbangu atoja fedha mtojo la ngamje yabu wange njeni ya jwera lingapi nuti ya rondo wa iho
tijamina tena wandu nakana mina umwa hauo waniwono turondwa mapesa ya karma gauni tuzise mwenye hata ani mdungu tuwa matindai tida tabani ya renga tabani tuya renga bani tia hangu ntuya renga ya nutia hangu Mwenyezi Mungu jonsami mali ntakamba mjozisi wazo soni mwa Mungu tirenge mapesa yala tia hansi hata uyawaza tabara ngabita banja ya waza ya utia hangu ntina uyawaza tia hansi mina nga ushahidi yabo mtujwa ya rengwa mtujwa kajarengwa izo za hangu mimi na Mwenyezi Mungu ekati fanya nai zo zangu na Mungu jonsami ekati fanya ndo zo sawabu nazihunda sha mimi titeni ya ukana nturenga mapesa ya ya hangu ngabandu ambali tijolengana anike mama maskini ayo ya hangu njuko lengana anike mama maskini mtujo yao ya ndowi tinadino nadi hata tionese mruwa tizunguse bina kamili ani mdungu todono sala lingabi emi nga manzoni ya waze njawaze mapesa ya wandu njawaze mapesa ya wandu ntujora lukumi ntujora lishini ntujora lijana ngabo tena kado ya saa tena manate de plusieurs fois tiriondo watena wandu alamina wajao wadunge tunnel wom Bangladesh wanakana mina kwa jafa wana Mungu atoka shahidi tiriondo envelope obonti helini tundu balaze papier za hemndu pia ngizo bala ata ya hele gonzi ngilo bala carte d'identité mapesa pia tibalia tenza ngolo hoteli tede tsambe wandukana tirondwa mbendu tseno ngamuvo polisi amba utibe polisi be mapolisi ngwajo urenga tala hai ekamjaba hunumaka amba hai wangu ajo urenga tabangabo gamfanyo wanambia okana yabo izo ujofanya yabo yeli ujofanya ngojorinika risome ripare tiwanika warenge wasomo waangalia wapara telefoni ya sharabu tena fundi Hasani wala mumtsujini nge yabo ataleonge hiyo hende wapara mramba kana shawongu heji amba kana na mumtsai maladi mwambe kana ngabo mdia rondowa ye portemone yahe nezindu za pia ngizo bwana presidentite yahe alafu hapara wanipara mimi nsujwe luwa Bangladesh njo langu longo hindi boda mwe telefoni ya hangu ntuelewa bora ni sapara misona ngati nikawala wanungu ndongo zao nsujua wosenda wala wahe portemone ila tirondwa yahowa ejuma amba hari maulunga nzona ninaona yabo restaurant yabo kango domsirini avandu swale juma munane naona kama dako jamu mamjo mjuaji wahamba kana ngarjo mwambia kango jojo acha afu ambia ngwa joka vane ngonjo kavani wanani wala wanibalia dungana tibala envelope rende ndiana mbio kana maraba menji mimo hatu Bangladesh yoti ila tasho hatu bani para onabakana ngabo mbia rondo yambe portemone yaho alafu nso dulalike ondo hale restaurant bala ulemba ndo tamano sina nafasi ya ulasa parce que lo juma ngamdona swali juma njounda place ni kenti maraba menji nsutani ulate juma kekan hundu place yabanga rjo parana tabawi timlaha timnika tenza ngo juma lesi baki swali juma tijazango hano akati gutoni para mimi nsujwe luha hano akati gutoni para nsujwe luha tidoni kawala ndo wala mndungu boshele malabetse ba maba hamisa sile mwasati mnikeshe ndushairo za na Mwenyezi Mungu mimi nsujwa te luha yanambiao yo de example nzeni moneseni ka izahula tizamunu hula mnduka mndumdwa jina unsujua shada mimi la mimi mwina tauseni mimi ngamto ushahidi wa hangu izungu ya nrenda manati ndami dizungu ya nrenda halafu ngamanzonelezo wanama wajoka wenda yabu bamsa mjoka uzia inu njorenga ya he politiki dingo inendeleka sasitimizi ya he heji yabani ujoka nda hiyo ngamombo Mwenyezi Mungu wafanye heji jokubaliwa ni Mwenyezi Mungu yeka Mungu abenzi yafanya ibada ya jokubaliwa ni Mwenyezi Mungu yeka Mungu abenzi ike shawapea hiyo apara ndabangule madhamana ende bit renda hiyo galenda hiyo sababu ndizo shakatenda ndongo zinji
Abo subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa idha arada al-huruju min makata akifu bilmultazimi walisidiku bihi jamii badatini wa yakulu Allahumma hadha baitika wa ana amduka abnu amduka wa abnu amatika rahmatika ala ma sakharta li min halkika asartani في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلا بيتك وأنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فارض عني يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم اللهم إنا أعوذ بك من وفائي وسفري وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم اطوي لنا والأرواح وهون علينا سفر اللهم بلغ الخير واستر منك ورضوانا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير آمين رب العالمين اللهم لك الحمد نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت اسم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وأنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبينا حق والساعة حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وإليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك قمت فاغفر لما قدمت وما أردت وما أسررت وما أنت إلا أنت الحمد لله رب العالمين والشكر لله yabo abahanga mjio haruma ye politiki lokana bwana ma ayaya ye wesheraza wesheraza bana bahanga mjio haruma politiki ye politiki lokana tishia wandu juzi ngwamboka na hari wala waganye wareisi ba wapara wandu wajua wende eba nyinyi mwamba mpara wandu bamjua wende Israeli so muhamba kamjambanga mwenda rumwe wambuchu bampara wandu ile swala maore nyinyi kamtina hamu ya hemaore nyina ndabo hata mwambia wandu kana hizo dishimbana bala mwende bala mbalaze banderole liho nematso hatu azadina lawe sambina fungulwa batani zitona mana na nyinyi kamtina hamu ne komori hiyo kamtina hamu nuana hanyu ya ukanalewa mranti kana agwa ya tunjale kwa libo baruani naona mzimba na fahami zele koli za hanyu nize sitilo agado mtendoni kalu inna lillahi wa inna rajiun kumorisa ijiwana mu yekomori ijiwana mu ketina wandu msubuti ni wandu mwakabala pia ni mababa mwakabala pia ni wandu mkaru mwezi ila rimononi mli mkura leonga msubuti mtenkodo harmwensi kola mkanza mtenkodo ni kamsina hamu hata mana rimdindini usiku zima mwambe proje mwambe fikira mwambe plamande leo ya hensi mwambe ze fikira za howana mwambe ze ndungo za belo wana wanu nensi inibande tomatu ya maudu azalina lawe njera hali azalina lawe njera hali nabonyo tipia mkabo jana halafu longa msubuti mwambe kama mraisi aende wallahi hata wallahi na billahi duanga mwambo kanyi wandu mlomandi wa hensila Mwenyezi Mungu kamna munisona ezio kamna yona bana kamna wiona hata ngarombo Mwenyezi Mungu ha ni wandu masubuti mwamba kana hari mamadu ni mwajale wo mwanzo mumtendeze na bakane finance pendant 10 ans katina projet yafanya katina nugafanya yabo joshida tufanye projet harimweze pulaye harimwele dima mana afanya ndongo za agriculture afanya agronomy usikia haja hako mtochodore za kose fader wakapulaye hata zenkuhu ni majwa isidore ngwa Morisi alepoko zeja komori kabasi mri yatuka na pulaye komori mama jua kayabo loso da unukwe finance udaza
udondo la dua ni opuro shofera ndi aringe mapesa ibalenza onda onwe vinyo ngiwa udonzo mwarejiza mwenzi tena hamsaidie yamba mlezi yakavama na yale koli yanenge mapesa wanazoni yatawapa shia meli ya jahuno chimsaidie ndo vini Hassan Hamadi yanenga meli ya pasha ya jahunu wando 20 cents mdiwaza kana kamna wasulibanu zabari mdiwaza wakati wa humsoma nyumeni mdiwaza wakati wa haya seko ila hani ulobo nzee yotoka na mvu wadore mayono rahua rione ya seko rione msoma nyumeni wadamba mawobi na Mustafa ze tractors zilofanywa mondani mimi tilotape hizani zevuriziwa liberté nuke jaka yando doro ngwali wanza longa rono binao agwa ngwarongo mikro de adamba areze ngoka tendela mkandaho osikuze ndongoza tsukaendelea mkandaho sikula subuti urongowa mkandaho sikula ka utwashivani mkandaho sikula dochara ngwana ma hatuna baba hatonda ufungwa bure latona te mabinda bobo longa munikwa mabinda ngeo suku yobukate mabinda karje ka yawon yemkala kamjaka unondo wata wandu wasoma kana ankili bamba mwanzo endezenzi ngefadhalika ekawagale ongo tucharele kwa tukandisensi dai maskini wana hatula watu lekoli wasoma kangwa lidomri ya tuparonja lekoli ya rondo yankilonziani ya doamba kanari wala ndo tukajaende sensi nsindai ankilindai msomo ndao wokosi aliswali ya kana ankili yaka revolutionnaire yafanyaze mudhuria wandu washe pia wakaujuma ulima wandu washe wakaunda wandu washe wakana bunduki wandu washe wakausoni kabati hazi mdumushe ya tukaifanya wakati wadi swali kabati watuka palashio la hamsoma nyumeni tilo wadongwa mba mafundi ye mafundi mwamba msomo nika mjabanu mwatwa sifa njema na tabia njema arimweze ayazula mumswafu pesha ntudonda malapizo murenda andumbuzi uwa ufundi hauzo nizo tabia mwanzo mlelo wana hatu nwanashe wanyu kufuru baimdo ambako watoto wana tabia ambi izo mtilwazikezo mwamba uleo pia izo ngamsomiso wana hanyu hale wakasiasa karjaparisha kufuru jazini sharu isi ushia shuma harenge hule hadoeleza no hamba Sedi Ibrahima harenge hula seja san seja shimo la pia wao wakati wa kanezi kabasi karjaduisha kufuru karjaparisha kufuru shaboka pla maendeleo densi ne mwanansi ne pla maendeleo yode jo development ya hatu ngasina bahari ngasina ziunga ngono ngasina ziazi za mihono ngasina mtsanga ngasina esima izo pia rujofanya mabriki rujojwa uandeze nyumba rujojwa wafanya zihazi ngono morisi wala roja komodi roja kanti wongu abangwa usondana si arimo senje ka usoni wakati alisa ça fait que 2 ans wakati wate mafundi karjaka na wadoro ngobonze uja usomesa Leonga nyama fundi ngamwona ntili ya sangamani. Ba mtulamba president wache kashidu fanya ndongo. Nyoti pia mkayabu. Nyoti pia mniko ministre, mniko directeur, mniko zihazi pia zalia mnikani. Ezo mafanya dazi. Ezo mafanya nyinyi hinri wamtungwa president. Nje mketi banu ngabotu ya yabo jana haringu dio azali no mpwano mhasi. Iyo siasa kufuru. Yabo hazali sasi iwa mde. Abuze izidwa kwa kaburi la mdiadeziwa hao. Yabo maendeleo ya hohana. Yo development yansi kufuru. Yani mtu jwade ya mru. Yani ashinda yoto de na mrentize kufuru. Bamuono mtaze kufuru hata Komori haba ngamshukurie na mwana wola. Dobi ji dola mna mwana lafanya video juzi. Mixi jo. Ngebanu ma journalisti pia no alona ze media ngwa ja mixi jo watoto wanu wajobadilisha zetu biambi wanasho hao wanaume waona shongari wala hanao wanasho hao maana wao ndo waremelea migoma urenge mikro wa babusa ebala ola nane mruma hofanya ebala ola nane mrusha ya maisha yondo ngo wandungwa ni waru mansi ngwa endele yao harma TikTok wodo kale mafundi wa juwa bashemeze walohun shangwa tonge mikro do de azali yongwa joshin shako tono na shawo wapotea
kwa tsono wananyao watoa kwa tsono wanashwa wapotea kwa tsono ntiwa sangamani sha mwawa asadina rohe shabu kwa tina tando mwanzo wafanya kwa tsono hizo azali yafanya ati yelo pita lisana ngendeleao mwana yegala wa ikabala isiso mfesi swaza barindi twerejenga undwao mwana zenzia zifanywa uranzuani raimu iyo pia izo kamtushukuria Mwenyezi Mungu mwamsaidia baizinu azali kana balendi za hepare kafanya iliyopita likana balendu hawe kafanya inujo huja lazima yalengerele eziunga msaidia wolo ya wolo ne production na mbue societe mrongo wandu bayo maadili anafriki ngabo maadili liwazadili mtu kwamba ya rohe wakati na bezwe nanya abasa mwambia rohe ngenyo ndu wenza nkili yemanda yazali isajisa yemanda yisa katina bezwe nanya mdamba ya rohe en plus tubaze kangola president wa Union Africaine ngihajura na bala mwamba ya rohe hiyo kabidi mwanadamu yafikiri alafu msifikiri mwambe ukana halizo mwamba jana ukana badari ganye bedi na jani ngari mlinda oni ari mweze vote nyoti pianga manzomba iza post shaka bati ulona hamu ya howana kabati ulona hamu ya howana bwalo ya bwatsai ya watonda hazi wafanya kabati ulona hamu haize pare sabwe mamera ntujwe hazi hawa lono komorinu hazi hindi kwa tufanye roli ya umera kwa tujwe fasira umera fanywa natural ma formation ondo eleziwa devoir ya mera imana mera ya votewa bala unikwa rongo hindu ndo wafanye umera ndo eleziwa bara hakwa si capable ya kama mera armenti alafu mtudo ya abonya joshinda tunamba ngudeyo sikartonza wandu ade yao ngaranzo ndujo kana hamu ya hensi ya hatu ila bensi la ilemewa ngeko zawo ngeko zawo cheka wandu danyi itamange umborofu kamna huyona tabahanu na msoka yabo mwanwe maji nje mke yabo chijibalanga mvurao msi chijinga mnukawo nsujwa awa walamu shanga msuko jabo rimononi nchibalanga nywe mezitwa nsujwa mnumaja zamzamu awa walamu sha enisa maja yabo dosolo cha modea dosaja ya haja dosaja haja na bana msidwaze kana hani mwanadamu ngena daika uzungoni malaika maili le daika ngutumwamba ziwamba zunde mwana nyona sitendezi hunde bana mafunzo wanuko jasoma hizo wadongo cha odea na nambiu wanizunutabo kwa jasoma bana nienda Egypt nenda armazenti za karabu hajamba yamba bana mramba ndi esharabu ya jamba salamu alaikum balabahi balengu sababa nangia fundi hano akati soja banu watode yanode ya bahe wa gari ndo jo ngucho ndeze meka mna pala mushiri parce mreshi la mrulo na akili ndo akayo yafanya uvayo hata mziju wao ngono mwaka yo wafanya uvayo hata rambiwa njabo de odi aja barange mikulo mwambio ndabo mkubalika kweli ye mtu wonge na akili na hana nyimanjale kwa ni masoma mmonao zenteli za developer mmonaze mahala pia ngono sabu ya maprefe kwa tina mana hao hata kartuju yekomori angamia shabana mimi wanu ntina haja nao wanu wasikani yao de avenir de future ya hoana wana wasomo pia hunu ngwana zihazi hizo ngwana zi competence ngono ngwaruma digitali ngwaruma 3D ngwaruma technology izo pia usondeda yati mapesa kanado ya komea ngavyo ya ona jao shema pesa ko ujo komea la mone yedele technology fanywa na mdoso me dunia ko ujo komea mapesa jao ya technology ngajo do vile wano tufanya ze zao neze kursu zao ze vile waba chakuna do komea jao ngajo do laika naze nkudi alafu izo nanzo nambe ma prefer ngwa ma complice hani ndongo zijiri utulerwa bwasumani bazonga mziju kono aga wolo ya jarale kiyo hani president yakayabo yoso kanale juju hadorongowa hazamba juzi ambaza ali akabula ndemiliseze ya msaidia ngono ya dorale kiyo lewo tena haja hunu abeshwe fedha enda washwa nyumba
sidami tindai abeshwe fedha ngalo wanahe wabaizo ujahunu abiri yabo hambavi wacha Faransa hatilofu kateni hatolo haruha yabo aja kaze mpadale so ya mumharuma yaduledo kanti deni wazee wahe wadombaru wala dwakane jana ukaurongo wajaba wasihi waketida na agwa yaketida na baruani baode bani yahe ndio ronare vangwatio nere sawazi ngani ponishari ndati isebeya kama na ndongo mbe kamrenda haisabeya baende hele wazee wala wali waisabeya kwa tina bani hawa kati wagwa agwa ile bea waloni lolewo nguna niponeshari alafu abo mintina zinjizo haba ba ntina tanji ntokanzani ile Zimbabwe ni vile ni Zimbabwe zahedini nizaho wana hatu watongo ulwa wa Marseille tena izo lazima batu rinjefu kamzajendo foi kozani nzajendo utambiho nzajendo ya sufre Mwenyezi Mungu ajalo wana wanu wakiwana zisilamu ngo atwar mwale beabi waloa wade mgwabe unono wadungale beabi mgwatwar mwele beabi kamgwa benze walwar matabu mgwatwar mweze tambu watulolwa mgwabe wandraume walolwa mbwa wandraume maisilamu ngono watulolwa wanikwa wandraume walolwa wakondolani wana nguya watebaraka wansi pia haini mwana dunga mdumui mguna mtoa mimindimiyo kamgwa benzi hafa mguna warehemu nekeba nizikazabo wadongo juha banu haini wakati wafanye madamano na waziye beko mori kajaile shembwani rangu mwandise madamano yala ede bane komori akajaile shembwani komori yo ujulwa hiva papi yezi nizinugo komori akado julwa aba hako moringo julwa hani mwana ya ulwango tuamba wa mkomori hani tuabia mingo toko wanda wandise madamano Marseille wasomaze badilino jusaze janaza nualohunu Paris uwo republiki ondao dragwa nasho hao no lungao wanasho hao no abuhe fedha no watangise mitango waundo atenti la shonga na jiburilu ne mitango wajami zenti hatu ila waitia shonga ba ekomora bange tongo tulana ndongombi na komorike jaka utulana kwa bata sarkoza parozamba ono komori wa ujulo komori nafanya ndongo na rite kamera mahala pia dona ritie menji ngono mahala pia ndado ona ensi bemnansi watu wala na mti mwema na mti mtiti akobijiri ya nshindo sonti pia sharjaru ndo maadui lanzal mengilensi ati ila kwa tonza walime kwa tonza afanye hazi wanzo wadobeshwa mapesa no alohunu walo arumwezi wahiba wotoma boshoni yabuba bayazali waicheka na ushinda bamuno mzima kofusinda narimsaidiye izo yafanyao nizo ajoka ufanya bani heli aka president ana kabila kararu yinu ala kulihali garenda mwe emergency kamgwa benze bani azamba mu karja isa tomahamu ye dunia inu yomba Mwenyezi Mungu natomba mngori kene mu ani zijo hujari dozi wona ize njema kamgwa benze rihento ambaze nayi rihanti ramba nayi refanya nayi na rohombi na niambi rilate myo ya haturike wadimason tipia bali sa Mwenyezi Mungu ya jori bainisha yede sa Mwenyezi Mungu ajobarikishe komori sha ize rohombi gizo zinji ye niambi ngio yinji kabati ndongo kati rohombi nduvu enti lange tukapuanga yoje nduka juwa encourage mndu yafanya njema sha sio anzambe kafude ye masikini ukomori hanze moyo ye kafude ye masikini shoka zwamba ai kabode masha Allah ngabo moto na mona yafanya papie ya plastiki maskini izo appareil izo na Facebook moto la katwa encourage shakada wanu wa TikTok watu ngwamba zementera za hezongo nezisi mazo tongosha mo TikTok uhamba izo okana via 10,000 na 20,000 shamri ya entreprise amri ya fanya mbandongo amri ya fanya mbandongo ni mna mwana hatola feruzi juza toashio kucha unatambia mankuraje wa wandu washashi justike la famille wanaola watu anasashe wanaola bwepulaye wanaola bwa na rankuraje wao hani mri ashinda ya fanya mbandongo riankuraje kaino elimu na rankuraje hani mwana yashinda fanya ndongo ngasine makadri yao pia ya tambali ya huu
ono iyo ngasina pia watsambalia hunu ono wandu ateze projecteur za he mwenje we mijini yabanga sina lejua ya teknoloji rilekeze miji hatu amandelera teze pare amandelera teze kombe rirenzi rionezi wandu wafanyao basi kartina nsi yadofaniswa na Faransa mani arongwa banu saba Faransa ja komorisa na Faransa wartofaniswa sawa na Seychelles na Maurice na Bushi ningamje mdofaniswa na Faransa kana paro jifaniswa na Faransa rionola directeur wa homwenje hani kwange yabo hani saya otoishia omonteri umenye hamwe na mali etola yini siku nisuka tumotoa mali na sikari hunde nongonda ila huyo na mcheze pano solari marenge mashinua bandio na serdini yakarene mashinu yaka nzaensi endele mrenge mashinua jwale kezensi mrensi yani saka bati mwenje kabati maji ya turangu 1972 ni Sidi Ibrahim jusqu'aujourd'hui kabati wandu tange fedha obi hakomori mzimangu tonanga bala hali kabati ufanyo ndongo ngabo ensi yange juka puanga yoje kake tuli na mreka tindasi ngiwa na hatuma ndunga jukanze nsiyo rango sukubwa maswatu ensi ile chonda maambi wa tuendelea hata leo tikafikiri shale wala kuliale nsinge jopangai mana leo azalika tuka president Union Africaine kakananda ya meaiho ya bala ya rerea ya taema andili ya taema entrepreneur walo imopi ya fanya relation waje wangalia Komori amina tamamu ukamuka jambe ya bala bure mana sisi kana shida tuwezali wala mwanti bala Mungu haka handana kabili kadararu wendo la mna jana liswali ya mvumbua na nyinyi sabenga mfanya betize yetu ya raru banyi andu makosa ni mula juzi pia mwe foyer de femme ni demande ya he Komori parce que shida sile shambe hani bala de ungabandu wenja misuli wanjaru mapieji wa ndia bala jami bona njaru mapieji unu afimti Rwanda ekabala ndo wala pia wanangwa ma opposition ni Komori mna nrabu nina nrabu gari mlinda ni maudi tifase kontra ya zale sahi se manda manda sahi sa mtana mumto wao mumtonda ndengenti na mtu itianti ya wizi mtu jamfanya shama sha wizi ya dota misandu mapesa na uhiba na wizi ba yeye ndo wala pia warume maudi wala pia mabwizi pia mkabo muhibi na nambiwa ndo vindi ya kabala ya tuhiba pia mkanaze Yesu sinaambiwa pia mkaya wata ndobi oi uyaka katuasa mbi wala mkazi usufa barwani ukaya mama duli hata udola tano ba wandu na shanduzo nyumbani ndo fanya ndoze kunyukumbi no puae shofera yondola dwanenda renge mapesa izo pia kamjaziwa na yaba mimi ndojo kabazia nyangu mia paroniva ma ministry ni baba hinjoka jandazi ya hamu yangu do wana wendo arenge nsidi ngohi baiba tije mrumana nagamba bala mundu ndongo bala tima opposition wala mabwizi wala ni kwamvelo wala watazungwa fedha hunu no alo hunu arida ula haki warenge mapesa wa area wakaendoa bala ala mapesa wa area watie malaho shonga watie miraya shonga watie miji shonga wajarenge nsi watia shonga do wandu wakabala pi Rwanda wakosa linhula pi no alo hunu ambada ulaki wandu anzo wako tonza ta kotina hamahenzi eyo mndu ambangwa mwambanga mfanya kama ngale maishani jua soma bawa soma alo hunu wakotina hajana na ukanawo azalina na ngwanzo development ngwanzo projet shakwa tutakana ngwanzo abeleza nsupuri zao ndo ndeba hanu bulo maji na mwenji wafanye hazi ngwanzo ndo adaleze nyumba zao wora investise nyumba yorendera zilali sha hani ujuenda balamba azalina lawe londa labwiti lakada ina sambi lakada ina azalila kana liswali lakana ina waopia wakati waliswali kabati akauhiba maana wakati yoda kabijifanywa tari saa 24 mwele bavu usiku njoka president ngamjora jeze saa 24 mwele bavu kwa ujo hiba tena ngarjodo kaza saa 10 namje mwishe ya hiba ngarjo urumia saa 24 mwele bavu Wanti pia mabwiji
roakaya rowaliyo rwacho kaleremana kwa wanu kwa tina proje urambia proje yao ngadanzara nge mikro wanyamba ngalanzoe mi finance rahide ngalanzo trozor rahide ngalanzo interior dotina nduze visa ngalanzo affaires étrangères dotina nduze visa izo lizoanzawo bat shaka batujo chana proje yambe kana rangalie ezenfi na rangalie ulozi na rangalie ziazi za mihono na ribasa watoto wanu rwanike za surprise rwanike mshahara watambalia munu gokohani mrenda afanya ulanda afanya ndongo za batima ulanda afanya ndongo za peshi ulanda afanya ndongo za agriculture wanu pia watoto wa wasomo wala wafanya ndongo za homwenje ngono ipano solaire wala ndo afanya ze fibro wao pia watashida rotini zendongo hizo mwenzi wasaidie shaa azalina roho rahide azalina roho naribe bazali nguna mwenzi abone juma ya leo yatimize projet kamwa benze yabasa wenzi ridiwaze baisila musaona njema yodwa zambi zangu nzamu ngarjona ze njema za hensi ila ikamwa benze ngarjo kada mori zione kanambo azo hafatiha inshallah taala yababa haminga mrenzi yabo nikaze yabo ntina zinjiza hamba. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Ay.